Dragi trkači, vrijeme da vam napokon otkrijemo koji će od naših SUV modela biti ovogodišnji Catcher Car. Mislim, morate priznati da smo se stvarno maksimalno potrudili da vam prikažemo svoje kandidate i to u najboljem mogućem svjetlu. A jeste li se vi prijavili u ekipu Passion for Life koja je ove godine trči u dobrotvorne svrhe? Ako još niste, još uvijek stignete. Renault će i ove godine donirati 5 kuna po svakom pretrčanom kilometru zakladi Wings for Life. Ok, Paula, Korona, jeste spremni saznati koji je auto izabran? Kod mene je papir, pa da vidimo. Yes! Pogledajte. Pljesak molim, ok. Dopustite mi da sada službeno predstavim auto koji će vas ove godine sustizati dok budete trčali. Dakle, Catcher Car na ovogodišnjoj utrci u Zadru je jedan i jedini, neponovljivi, novi Renault Kadjar. Hvala vam što ste sudjelovali u ovogodišnjem odabiru Catcher Cara. Ne propustite se pridružiti najstrastvenijoj ekipi Passion for Life i trčite s nama u dobrotvorne svrhe. I što reći za kraj nego, dragi naši, vidimo se u Zadru. Vidimo se! Ćao!